Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyet baik suara jawaban salam jamaah ini. Lagu maklum si kandang hujan, dewek pun baru hujan-hujan oleh daya ya. Malah dia nenten dia sindang ya. Karis kali dia saja nang angetan dadah pengiringan dewek dia, ngiring saling doa langan salam juga karis kali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara yang muliakan serta hormati pimpinan Majelis Ta'lim Ulil Albab Kanda Al-Ustaz Haji Abdul Haqi, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan terpanjang umur, istiqomah piaang Majelis Ta'lim saat tahun ini, serta mudah-mudahan dijan kesabaran, ketabahan dalam hadapi segala ujian, rintangan, selamat yang pelunggusan saat tapi majelis saat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kali saudara kita yang muliakan serta hormati, Nini, Mami, beli sana saat sempat rauh, sempat hadir dalam kesempatan semakinan ini. Wabil khusus kehadapan dani-dani pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, searah oleh sekitaran niki sak sempat rauh, sempat hadir. Saudara yang muliakan serta hormati, hadirin senamian, jamaah laki, adian bini, mudah-mudahan juga derek sarang pelunggu sami senamian dijan insyaallah taala tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan marak sekali dan sak pedai si Allah Ta'ala kanca bulan Rajab, bulan niki ada dia dah terpedai kanca bulan Sya'ban, serta mudah-mudahan sampai umur irut tendah jengker bulan suci Ramadan saya datang beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita yang muliakan serta hormati, inggih mengawali atur dewek tiang le dalam kesempatan jelos makin niki le arepan pelungguh sami senamian ndaugang jeluk tanggereng sarang-sarang ngaturang puji syukur dewek tiang pelungguh le arepan desida Allah Subhanahu wa taala. Syukuran diri sak masih dijan nikmat sak dua, sak paling tekayunang, paling temelentang si dewek sarang pelungguh sami senamian lagu dia paling becak terlupa paling sekat tersyukuri enten bausin si nabi yang pelungguh sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni'matani, dua macam nikmat pengandikan dasida Nabi, maghbunun fihima katsirun minan nas, sakebanyakan dewek yang pelungguh manusia pada umumnya ya girang lalu lali lengah nenten tahu syukur lek dua nikmat niki, padahal si melet, padahal si kendelan, padahal si kayunan. Mbesa dua niki pertama as-sihah, nikmat sehat. Silak saya kayun sakit, saya kayun sungkan jamah bini arah dan ndak. Dewek paling nipuh tiang sakit ya. Paling nipuh dan sak jauh-jauh dokter ya. Lagu tadak radah kapah sakit jauh ni. Si melet saaren sehat. Si melet saaren pulih malik barak sak biasa nggih. Ben letok dokter teboya. Berembe-rembe kemahan bayahan masih dek cara rega. Dek dokter rega dah ya. Dia minum hiya bahasa ya dokter sebulan doang dah. Si melek kesehat. Dan si kedua wal faraga, nikmat sempat. Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun jak kiri kanan pelungguh tiang sami keluarga semeton jaring tiang pelungguh dalam keadaan repot makin niki, termasuk dewek sareng pelungguh sami pun dewek yakin dalam keadaan repot satu doakan deh. Lagu si kanden arah iman lek dalam atin pelungguh tiang sami. Dakak jak hujan, dakak jak repot, kuawan tinggalan kerepotan tiang pelungguh si kanden mereka lalu sakama jari panjang Allah Ta'ala sakembausin abadan syakuro, panjang sak tahu bersyukur. Awanan nika dawak tarah kita sama si tijan dua nikmat si baru, nikmat sehat, nikmat sempat, tengiring sarang sami bersyukur tifa Allah Ta'ala dengan sarang sami ucapan lafazan kalimat hamdalah yakni alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya selawat sarang salam tengiring sarang-sarang jeluk ngaturang le arfan kanjeng Nabi yang pelungusani yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jamarat sekali satu bausin baru nggih niki tetap ucapan selawat salam le majelis taklim ulil albab lagu yang pirangin yang dengah yang nyampe le arapan dasida Rasul, walaupun baginda Rasul makin niki kenyang kelon berada di alam barzah oleh makam searah niki Masjid An-Nabawi searah niki le kota Madinah. Sesuai marah pengandika man shalla alayya sami'tuhu, saya pun berselawat di Pak Akumbe pun juga tahun berselawat pengandikan beliau sami'tuhu bih tang tengah bahasa bih nyampe di harapan dasida Nabi niki tak berselawat tembus makin oleh Madinah. Alhamdulillah. Nabi perlu dia berselawat di Nabi, padahal Nabi niki sampun pulih jaminan oleh dasida Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sampun pulih pengampunan, terpelihara maksum lek dosa salah. Ande ni arak dosa sak sampun liwat, dosa jelung niki maupun dosa saya datang sampun pulih jaminan oleh dasida Allah taala. Dem perlu tersanjung, dem perlu ya terpuja-puji. Lagu iling ingat jamaah Islamian nggih. Pujian-pujian sanjungan-sanjungan dari tiang pelungguh le harapan dasida Nabi yang tulak berkah ngejok dengan berselawat salam le harapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura marak ibarat gelas sakniki berisi air sampun pol marak niki. Makin lamun tumpahan air kira-kira nyempuak napi berbe ya. Nyempuak. Nah penyempuak dinikilah yang tulak ojok dengan sapuja puji dasida Rasul, keberkahan yang kembali tulak ojok dewek sarang pelunggusan isa ucapan selawat salam. Awalan di kedawak giring berselawat juga di arafan dasida Nabi untuk menghangatkan suasana juga di tanah pengiringan dewek sa pulih ataupun bau rauh hadir dalam kesempatan si makin ini. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sekali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari sarang puluh sami senamian pulih syafaah satabausin syafaatul uzma atau syafaatul kubra baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Legendo sekali-sekali beriuk amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah senamian laki bini sadaya yang muliakan serta hormati, marak sekali pengandika si baru tak kenal tak sayang. Ini ke pepatah nggih dijadi nih dah sampun jat perkenalan isi kanda baru niki dewek nggih berangkat niki oleh sopo tau beraran lendang tengari lau nisi lendang telaga lau malik isi lendang pengkores timu nisi lendang jarang. Nah nikah purung-purung sanggelining timu bat lau daya lek lendang-lendang sabarut manah daya tianggi insyaallah yang duduk kelampan lek lendang mahsyar selapu dari sarang pelunggu sami senami ngiring kumpul le sopok tau nggih sopok lendang sandara ujung pangkal nggih lendang mahsyar modewek niki lendang tengari desa Bebuak nggih Kecamatan Dejak pada Kopang ya. Nggih. Alhamdulillah keluarga niki muncan nggih tiang kakak ipar tiang lek riki muncan ya. Sanak ngisi kanda lalu wira bakti ya. Dan ini kadus atau kepala wilayah niki besemeton tiang kanjen tiang empat ya. Alhamdulillah tiang paling kode ya. Le antara semeton-semeton tiang si lainan dan oleh tiang baru berumur kurang lebih 15 tahun oleh tiang teprakon nonjok di ke pondok pesantren Al Badriyah pimpinan Mamikda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri buat yang tunas pengandika pamit sekitar tahun siwa puluh balut ya bu nenten tangone sa sampun pamit yang ya udah tiang langsung merari ya yang berayan katuan sampun tang merari ya. Namun tiang Muhammad Mansur seninan tang jaaran Suryaningsih lagu lamun tiang tempoh nia milu likap Mansur nintang tempoh nia suruh nin tempoh nggih. Alhamdulillah bija baru sekek ya kadua bija lagu niki bija pelunggu sami sekek yang lagu balik ania si tiang nggih. Tunas doa mudah-mudahan sabau selesai kuliah bulan Agustus saya datang ya. Mudah-mudahan kelancaran kalau skripsi makin niki. Ara tau yang berkhidmat nggih. Marak sekali pengiringan dewek sakle tau niki ara majelis taklim kode nikele
ya badi aren ya. Lamun dalumbar peseng niki lek julun SD Bisok Bokah ya aren ya. SD Langan Timur Urung. Julun SD niki arah Petaluan Jokbat ya. Kurang lebih 400 meter nyampe pelungguh dari lek Yayasan Baitur Rahman Mahmudi satiang singkat aren ya badi. Setiap jelo Sabtu